mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Adekwana Abuti kha Belra News hu khou tevhela news weekly court reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou vhudzisela mafhungo oṱhe o tou ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe hune ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Thavhani khathihi na Thulamela hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu une mapholisa vha fhaḽa vhuponi ha Ḽivubu fhano tshiṱirikini tsha Vhembe vha khou ṱoḓulusa mulandu wa u thuntshiwa ha vhulawa mutukana a re na miṅwaha ya 17 hune ri tshi khou lavhelesa tshiwo itsho ndi tshiwo tsho itiwa nga khotsi awe vha miṅwaha ya 53 fhaḽa vhuponi ha Mutsha Tshitandani. Ri tshi lavhelesa vhuṱanzi vhu khou sumbedzisa uri mapholisa a Ḽivubu vho ḓo ṱanganedza luṱingo vha tshi khou ḓivhadza uri hu na munna o thuntsha ṅwana wawe na ene a fhedzisela u ḓilingedza u ḓihaṱula vhutshilo hawe nga u ḓithuntshavho. Zwino mapholisa vho khou sumbedzisa uri vho swika afho muḓini na ngoho vha wana uyo mutukana o eḓela kha ḓivha ḽa malofha. O ḓo dovha hafhu ha wanala makanda a dzigulu a re na tshivhalo henefho. Zwino tsedzuluso dzi tshi bvela phanḓa dzo ḓo wana uri hu na tshitumbu tsha mutukana tshe tsha vha tshi na mbanga dza u thuntshiwa nga tshigidi kha ṱhoho tsho eḓela henefho nṱha ha mbete. Zwino khotsi ya uyu mutukana u khou pfala upfi ndi muraḓo wa South African National Defence Force nahone vha shumela fhaḽa nnḓanyana ha Mokgopong. Vhone vho wanala vha tshi kha ḓi tshila nahone vho hwalelwa vhuongeloni hanga tsini. Zwino kha ri pfhi muambeli wa mapholisa fhano vunḓu ḽa Limpopo vho Colonel Malisela Dwaba vha tshi ṱalutshedza. It is further alleged that the 53-year-old suspect, who is also a member of SANDF based outside Mokgopong, was taken to hospital for medical treatment under police guard. The motive behind this incident is currently unknown, but domestic violence cannot be ruled out as the two were staying together in the house. The Provincial Commissioner, Lieutenant General Thembi Hadebe, called upon families to seek professional help when experiencing domestic challenges instead of resorting to violence. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mapholisa a fhaḽa vhuponi ha Waterval fhano kha tshiṱiriki tsha Vhembe vha khou ṱoḓulusa mulandu wa vhufhura zwi tshi tevhela zwe mualuwa wa tshifumakadzini a fhuriwa masheleni a rannda dza zwigidi zwa 40. Ri tshi lavhelesa tshiwo itsho ndi tshiwo tsho iteaho nga ḽa 29 sentharani ya mavhengeleni a Hobini Elim Mahola nga ṅwedzi wa Fulwi hune ho vhigwa upfi uyo mualuwa o vha a khou lingedza u bvisa masheleni kha ATM musi a tshi fhedza u thusiwa nga mufumakadzi a sa ḓivheiho we a ro fhedza u bvisa masheleni ayo a mbo ḓi vha fhura masheleni khathihi no vha ṋea garaṱa i si yone phanḓa ha musi vha tshi yo shumisa garaṱa iyo u renga ngayo kana u swapha ngayo mavhengeleni o fhambananaho. Zwino mupondiwa o ṱaluswa sa ane ha koni u vhala. O ra tshi swika hayani miraḓo ya muṱa vha mu eletshedza uri masheleni e vha bvisa ndi masheleni a sina vhukono nahone garaṱa ye vha vhuya nayo a si yone. Zwino mulandu uyo wo vhigwa mapholisani fhedzi vha fhedzisela vha tshi khou bvalisa mulandu uyo nga ṅwambo wa uri ho vha hu sina vhuṱanzi vho fushaho. Zwino mulandu uyo wo dovha hafhu u vuliwa ho sedzwa uri ho no vha na vhuṅwe vhuṱanzi vhuswa. Zwino ri tshi lavhelesa ho mulandu tsedzuluso thangeli dzi khou sumbedzisa uri muhumbulelwa o vha o to sedzana tshoṱhe na vhathu vha vhaaluwa uri a kone u vha fhura. Muambeli wa mapholisa vho Colonel Malisela Dwaba vha bvisela khagala zwi tevhelaho. Recently, new evidence emerged leading to the case being reopened. Preliminary findings suggested that the suspect may have been targeting elderly and vulnerable victims. The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Thembi Hadebe, has strongly warned communities, especially the elderly, to exercise extreme caution when using ATMs and handling cash, particularly as the festive season is approaching. Police are appealing to the woman captured on the CCTV footage to present herself at Waterval Police Station or the nearest police to assist with the investigation. Anyone with information may contact Sergeant Nancy Records on the number 072 752 7794 or Crime Stop number 08600 10111 or may use MySubs app. Ndi hone u guma ha News Weekly Court Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhinga tshi ḓaho wa tere
lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.